inzego z'ubutabera zongeye guhamagarira ababishoboye kugura muri cyamunara umutungo utimukanwa wo kwa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara. Umuhesha w'inkiko wabitangaje aravuga ko agamije gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko bitegeka uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera kwishyura umwenda rubereyemo banki y'ubucuruzi ya Cogebanque. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa uri i Kigali. Ni ku nshuro ya kabiri umuhesha w'inkiko ashyize hanze itangazo rigurisha mu cyamunara y'umutungo wo kwa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara. Bizafata iminsi 7 gusa kugira ngo umunyamategeko Vedaste Habimana abe yagurishije uwo mutungo utimukanwa. Ugizwe na hoteli y'igorofa myituzo yagombaga kunganira indi hoteli yasenywe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Uyu mutungo uherereye mu mudugudu w'Ishema Kagari ka Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Byose bishingira ku mpaka zitavugwaho rumwe hagati y'umuryango wa Rwigara n'icyahoze ari banki y'ubucuruzi ya Cogebanque kugeza ubu yaguzwe na Equity Bank. Cogebanque ivuga ko mu 2014 uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited rwa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara rwatsinguzanyo muri iyo banki ariko iza kuyisigaramo umwenda. N'umwenda wa miliyoni zisaga 349 ariko umuryango wa nyakwigendera mu bihe bitandukanye wamye uhakana. Nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko Habimana, umutungo ugiye kugurishwa wubatse ku buso bwa metero kare 1867. Byibura ugomba kuwegukana asabwa kwishyura akayabo ka miliyari 1 na miliyoni 478 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni mu gihe ingwate y'ipiganwa igomba kutajya munsi ya miliyoni 73,900 ahwanye na 5% y'agaciro k'umutungo wose. Iyi cyamunara rigiye kuba ku nshuro ya kabiri kuko bwa mbere umuryango kwa Rwigara wasabye kuyitesha agaciro ariko inkiko zanga ikirego wazishyikirije. Umuryango wa nyakwigendera Rwigara mu manza zabanje wavugaga ko mu 2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwanzuye ko imitungo 4 irimo n'ugiye gutezwa mu cyamunara itagomba kugurishwa, ikavuga ko nta rundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Bari kumwe na nyakwigendera Janvier Rwagatare umunyamategeko wunganiraga umuryango wa Rwigara mu 2021 mbere y'uko apfa yavugaga ko Cogebanque yandikiye urukiko igaragaza ko nta wundi mwenda bo kwa Rwigara bayibereyemo kandi ko nta yindi baruwa banditse ivuguruzi ya mbere. Ibyo ariko umucamanza yabitesheje agaciro avuga ko ikirego cyo kwa Rwigara cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe yategetse uruganda PTC Limited kwishyura Cogebanque miliyoni zisaga 349 z'amafaranga nk'umwenda w'iyi banki. Muri ibyo bihe Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera yatsembeye ijwi rya Amerika iby'uyu mwenda. Nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko Jorogrete ntacyo bazi. Sukuri ntayo tuzishyura, bazakore ibyo bagambiriye, Imana nayo hari ibyo yagambiriye. Ibi byateye bo kwa Rwigara gutanga ikirego cy'ubujurire bagambiriye kurengera imitungo yabo mu 2023. Ibi nabyo byabaye impfabusa kuko mu gihe bagombaga kuburana umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganiraga uruganda PTC Limited yari yaritabye Imana. Umucamanza yasibye urubanza mu bitabo by'inkiko avuga ko Adeline Rwigara atagaragaza undi wunganira uruganda PTC Limited kuko yaba we n'abana yabyaranye na Rwigara bataba baburanye mu rubanza kandi uruganda arirwo rwatanze ikirego. Aho umugore wa nyakwigendera yavugaga ikizakurikira. Turakurikizaho kuzajya kubaza indishyi z'akababaro z'umuruho baturuhije iki gihe cyose, baza kudushimutira ibintu, baza kudutereza cyamunara ihoteli ngo turimo umwenda kandi umwenda ari urwo ruganda bashimuse rwacu. Muzabibaza ibyo ngibyo? Tuzabitangira ikirego. Muzarega nde? Tuzarega abadushimutiye uruganda. Abo ni bande rero? Ni abanyiciye umugabo, ni nabo barushimuse, ni nabo badufunze, ni nabo batwambuye. Abishe Rwigara umutware wanjye. Kandi bavuga ko ari impanuka. Ntabwo ari impanuka, dufite n'ibimenyetso bifatika. Kuri iyi nshuro ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abahagarariye umuryango wa Rwigara ngo tumenye icyo bavuga kuri iyi cyamunara igiye kuba ku mitungo yabo. Iyo tuza kubabona twashoboraga kumenya niba harabuze ubushobozi bwo kwishyura amafaranga inkiko zategetse, na cyane ko bakunze kumvikana bavuga ko uyu mutungo ugiye kugurishwa wateshejwe agaciro bikabije. Umunyamategeko Vedaste Habimana nawe ku murongo wa telefone ye ngendanwa nta byinshi yifuje gutangariza ijwi rya Amerika. Makuru yandi uretse yabonye mu itangazo. Umuryango wabashije kumenyeshwa? Ibyo ndakubwira ngo nta yandi makuru uretse itangazo wabonye. Nta kindi mwarenzaho? Itangazo rirasobanutse ndumva nta kindi.
umunyemari Asina Paul Rwigara yatabarutse mu 2015 mu bihe yari ahanganyemo n'ubutegetsi mu manza z'imitungo ye. Umuryango uvuga ko aribwo bwamwivuganye mu gihe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka. Bidateye kabiri mu 2016 hoteli ye yo mu Kiyovu ubutegetsi bwayihiritse buvuga ko yubatswe binyuranije n'amategeko kandi ko itari ikomeye yashoboraga guteza impanuka. Mu 2018 uruganda rw'itabi rwa Rwigara n'ibirugize byose byatejwe muri Cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kikavuga ko hari akayabo k'imisoro kabarirwa muri miliyari eshatu banyereje. Icyo gihe Diane Rwigara ari nawe mfura mu muryango, hari kumwe na nyina umubyara bari bafunzwe ku byaha baje kugirwa habere. Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko byose bishingira ku nyungu za politiki kandi ko ubutegetsi bugambiriye kubukenesha. Ni ingingo yakunze gutera bamwe kugira ibyo bibaza. Tugiye gushyingura Rwigara Asina Paul baratangaza Rusororo uwayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Asina Paul apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6 gusa triste. Ibi bintu biteye agahinda nyamara. Cyamunara kuri inshyure za mu buryo bw'ikoranabuhanga gutangira gusura umutungo no kuva ku itariki ya 22 kugera kuri 25 z'uku kwezi. Uze gukara uyu mutungo azamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Amakuru agezweho, imyidagaduro, politiki na siporo, amakuru acukumbuye, amakuru menshi yagizwe ubwiru, ubusesenguzi n'andi yose agezweho ni kuri Ajabu TV show. Ntimugacikwe.